chibai ve kule request pakhat dissociative disorders chungchang kan in hawang chuan keima hi ka hritlang deuh leka milo hrethiam donia dissociative disorders chu enge ani engwanga lo omnge alan chho dan ti te dissociative disorder hi rilru lam har sat na chi khatani a henat na nei tu te chuanin an mani le heng an ngai tu na te share rengna rilru put mang chevel thil thleng nung chang le an ni na thlengin hlo chang an nei thin dissociative kan ti chuanin shanna omshang ti na inthlunzom lo ti na khani mai ta a chung thil te la ka tanga shan emo inthlunzom lo chang kha an nei chian lo chang an nei ti ila tong moi lo ni lo se he thil tak tak thleng mek ke ni om mek na reality a hianin om lo chang an nei ani ber chu mishing pa ngai po hian nasal tuk lo chuanin kan nei ve vek thawa entirnan lir thei khal chang te po hianin an motor an tinunga thui fe an tlan hnuwa te lir thei ka khalani ti insiat chhuwa thut chaute an nei thinani autopilot an ti thin ang khan kan thil ti than to phei chu ngai tua mang lo khan kan lo ti dik ve thlar zel thawani kan rui te po in kan thil ti than chu kan lo ti ve vek zel thaw ma se khatiang kha chu thil pa ngai le hun rei lo te chau o ni in midang in emo thil dang in kan ngai tua na kha an ron kai thau le thei mai thin ani ma se heng disorder nei tu te michen khatan hi chuanin thil thleng me ka tanga shanna dissociation emo dissociative tin kan soi zel tonga kha ana savia win har chuak mai thei kha ani to thin lawa nun phung hial ati buai chin kha a omtani ana sadlu tuka anton fo phei chuan khami kha dissociative person allo ni ta thina dissociative personality nei ani tani ana saddan indotin chithuma then ani le a pakhatna a ana salo ber hi depersonalization derealization disorder ani a panina alai hola dissociative amnesia pathumna ana saber hi dissociative identity disorder ani le a he takhi tun ma chuanin multiple personality disorder ti thinani a split personality tepo antibok thin pakhate ten hanbi chiang le zoi hlom taila pakhatna depersonalization derealization disorder depersonalization disorder nei tu chuanin anmani hi anni na le feelings te atanga shanglak anga insiat na hi an nei thinani chu until ti te ngai tuana rilru te anmani kha misang mu hian anva in hu thin movie in ang deuh hian anin mo ni ber chu an shanglak derealization ve thong chuanin mi le thil dang reng chevel thil te hi an san thunga chiang lo riau le atak ni lo ang tlat hianin an mu in an shebok thin mumang ang deuh ruai mai hian pakhat chau hi nei thei ani rualin nei kop thei ani boka an chomolin an ni na a an chiang lova anasa dewa phei chuanin an share thin to sam mun te mishing le thil te an she chuak thei to lo thin chu chuan thil zer konga har satna asiam sakbok athena chuanin hun kaldan hi achak riawa thil che te hi rang zut anga hriat na an nei ani lo le amuang riawa hriat te po an nei tel tho thin boka ka vai deuh ruai kan ti ang chi a omte lu hai thidanga tlumai tur ang ten anom theya anxiety le in ngai tu ngut thin ni theina chance kha an nei sang ani panhina dissociative amnesia hetiang na nei mi chuan mishing pa ngai na dam chunga kan thei ngil to lo tura ngai thil te hi an shele lo tlat thin ani entirnan kan te laia kan chen na thin mun ti te nu emo pa ming emo an mel ti te kan sian dak abo thakani lem lo chuanin hetiang thil te hi chu mi pa ngai chuan kan thei ngil mai lo ta ni ma se an ni chu an ni vele lowa dissociative amnesia big hi chilia thin ani le a localized generalized
systematize le continuous tin localized amnesia hi dissociative amnesia nei chuanin an nei tel deuh vek ti thei a an hliam lo tor to na hun le thil thleng te an hret thuak theilo tlang pui ming ni le mun te po telin achang chuan an hriat na an hlau chung hi rei deuh hlekin thla le kum hial o te po awang viau na in om ve theia tlang puya chuanin minute engemati chung emo darkar te ani thina ni generalized amnesia a thung chuan an hun kal to zong zong an ni na te po an hre chuak thei to lo an traumatic event an na lo tor chau ni lo khan fugue state an ti a khatia hriat na an hlau hun chung khan tunge an ni po in shelovin misang dai anga in ngai na ten nei theya tin ama an lo thiam to sa reng te po ami kamak shemi alo te khan an om thina ni entiran computer thiam tak po lo ni se khami an buai hun chung fake state a khachon an thei mil thaka engma khan shelo thina ni systematized amnesia a om le a heng ho hi chuanin thei mil bi kan nei thu mishing emo mun bik te thil thleng pakhat bik ang chi te an nu nam bet tlat to thin po ni se continuous amnesia nei tu vele thung chuanin thil thleng thar lam zok an thei mil zung zung thil thleng hlim te an vong thei lawa chu chuan thil thar hriat bel zel na adala an mani chungchang hun kal to ami po zoi zoin an thei mil thei bokani pathum na anasaber dissociative identity disorder heril ruboina nei hau hi chuanin an mani thunun tu an nei tlat thina an chunga khan nungchang mi zia le khosak dal sang hlak hlak te in an om thut thut thin an mani chunga khan chil chil tu dang an nei thin ani ber hetiang mi zia hi a hlau om em na chu an mani thunun tu khan thil thalo pui pui heng tual tha mani intinat mi zeboro pui pui kha an thu le du dan ni mi alo po in ati tir thei thlatani movie ate po heng har satna nei te chungchang hi an siam na sa a hemi hi hlom lian chinhia chen ani le a covert dissociative disorder le overt dissociative disorder a common a hluar zok covert dissociative nei te hian an thil clear dan ngai tua dan te an feel dan an mania ni na an nei te kha in thlak hlok hlok na an tong thin chung ril lama khan pon lama mi dang ta na mu le hriat ve mai thei khan ni lem lawa hriat thiam pui lem lo tu tan phei chuan he mi hi amu mal lo mangi ti mai thei tur tak kha an ni don ani chu a then phei chuan o an she thina ron be thin tu kha an mani om dan kha pa ngai ani lo ti sha in ti thei neya in she box si lo ang khanin an om thin ani an chunga om khan thu te ron pe a chu chu wa te ro chu chu tisu ti te hemi hi beiro te po khalo ti mai thei ni khatiang anga khanin tol that te pon om thina o ka sia o in min ti tir ti ang chi te kha a om thei ni chu over dissociative disorder ve thung chu misang hlak pakhat emo a aya tam dei po ani thei chu chuan atak sanei tu ber kha an ron lu alan kan ti don nge kong en kima an ron thak hluk misang hlak angin a om to mai thina ni chung an mania cheng ve te chu personality semo alters antia chuwangin multiple personality disorder te po anti kan ti to kha an buai lai hi chuan an mani kha an ni to lawa midang tan po lo hria san ve thei ani achan chu an tong dan khosa zia le an ei du zong thleng khana dang to mai thin a thena phei chuan kum le gender rammi an ni na thlenga misang kha mishing pakhata an om hau thei boi thak ve du viau don ani a taksa ron lua tu khanin an boi chung kha chu a personality ang khan aron omanga a taksa nei tu kha puitling to po ni se a chunga personality kha no pangani chuan nau pang khosak khanin aron khosamai don ni mi pa po a chunga mi meichia aron che chuanin meichia angin thatiang zel khan chutiang ani lai chuanin
atak sa nei tu tak kha chuanin engma shelovin thu nei na po anei heklo an lo har tak nuwa an thil leilai po an share lo te an lo leya hliam an nei dan shiat mang lo te an lo nei le luai thina ni achang phei chuan kho shan le mun shan dei ate an lo kala an lo va har chuak dei zel bokani heng mi te tan hian ma ni in ti hlum na chance asang ema mun lia thena mun thum lai nan dam chungin voi khattal in ti hlum an tum ni a shiat ni a heng mi te hi an hlo em na chu soito angin an mani chunga a chet lai kha chuanin engma an she sirawa an shian mi alo te khan nun rong tak an mani chunga a chenga ni chuan tol te thatin thil ni lo kha an lo va ti thei ta ni heng hi crime lama po tama split ti movie kha in la en lawani chuan lo in ve chin ula khata khanin a chiang viawani enge alo chan ve thung pakhatna chuanin traumatic events anti kante laya hliam na satak kan lo to na heng abuse physical le mental abuse tong na sate hlamchia le en kol na du lo dong te rambuai in do na tuarte khwa rel che na accident le hetiang rik room thil tong te le lulama hliam na sa tok te khanin an thil lo ton to she lutuk shia reng lo emo pumpel na na rilru lamin alo inven vedan timeyang alo kop vedan ani panina stress le anxiety na salutuk sum wangte in lai chin na wangte na ate depression le panic attack en kol lawa rei tak nei hau te khanin an nei thei boka panthum na a chuanin genetic in thla chon na a thla tu te hetiang lam na lo nei to te khanin nei ve na chance khan nei sang boka palina cheve la tangin mishing mal lutuk tlasang lutuk ang chi te rui thei engemo ber ti thinin an suffer emo withdrawal ang chi ngei thut anga te khanin a ve thin boka hena na nei te ti dan zir emo ni ve tlata in shian na nei te po khanin an kai ve tak tak thei bok an ti ni entiran movie ya te po achang tu ber te po khanin an nei chin ta a joker ti te chumi ngai san na chuan min influence ve thei bok ani chu chung te chu a chan tlang pui an ni a hetiang dewa kan lo emo kan mi shia te po an lo ani chuanin mithiam pan pui wat kha thadon ani ti jong kha ani a shia zauna mi pui ma emo mi ma a thu soi hlau na hi glossophobia antiani ka video tlom te mi lo en sak china min en sak mai ni lowin mi lo like a mi lo share sak boka ka mu china kalom em a chuanin kalom ni lepeka pong tong le chodon